Kusyaa wa Mutongo TV ni muvea muno kutukwata mbau mwaka mwima. Christmas iko nani tu? Nina kikosi chako ba. Twindana cho kila muthenya. Kilumbu ni tunenanye kikukia kila wakeli saili na deka mnyongwena. Na yue. Ndisi nine. Nenda ni asiaisia maituma Mutongo TV ni tumwendete. Na mwaka wa thila twina maundu maingi kwi corona siana siekala musi twasiona waona mwana ukamwona utamwona nundu ekala na kuba nini ukamutwa skulu umunthe kunene kwitu ni Musyai na mwana Kueya na Kusyaa kibathukanio chao. Parenting ni one word lakini twamike na kikamba umunthe tuyasia Kusyaa na Kueya nicho chao na indi tuiza sikukonesa. I want to say we wish you a Merry Christmas. Tunawapenda sana nituni mwendete muno na ni muvea kutukwata mbau ba Mutongo TV kisese kila mwendete na kilungu kitu cha Tuneenanie. Umunthe takile vinda nina Bishop Mala nina Madam Phoebe na nina Dr. Jimmy. Asante, karibu msezi wa Mutongo TV. Thank you Tuneenanie. Bishop Mala ni wa JCC Church, Madam Phoebe and our security na siana adhukumana na save a life, save a children and the maundoni ma security na Kueya siana. Dr. Jimmy ni CEO wa kampuni na indi ni wendete kuthuthiandu kumamanisia muno maundu ma biashara na undu utona kwitethia ta mundu wa biashara ndukakengwe ndukeyanange vumbe na kwani tawa Jacqueline Binya ni mwendete muno na nina muthocha undu ngwasia mwaka ni wendete kuthela Christmas nikyo kiba na ndo siana si musi nisikuka musi no ngina Christmas windio na sina siaku andu maku lakini be kibathukanio chao Kusyaa na Kueya. Parenting ni both. Na kitumi chako asia hii twike tunenanye na asia isema kisasi cha Mutongo TV umunthe yolo wa Kusyaa na Kueya. Nundu inabikengi na serikali bando ya asia hii tuminge skulu. Nundu siana 1 2 3 sinaitie thina lakini yue ukakuna wa monzi ute waku school ya bingwa Musyai ngo ukwiba na nuibira school fees niba twendete nai tasyai Kueya kana ni Kusyaa andu ange matwike ni tatubaluku ni Kusyaa na kutia siana ndo isi mwana osuya ya chao ekoma ba atinda nao na parenti langu enda kunena muno ni mwana Usyaiwe etinda nao kalaba atabwa nondo ulo kutinda nake nukumana maondo kuma kwake nukumutapya maondo yue mwana waku Usyaiye ndo dasia wasioka ilovyo kathukume watia mwana na mwaito nini ngulinika nitwa anenie chu lakini Bishop ninaoneta makulio muno maingi kuma kwa seisa maitu makisese cha Mutongo na nenda tuyambia nundu itumina mwaka alama takwisi wase niwa Bishop Mala kanisa yiva na moke ndi na indi witutabia hii mwana nuasia kata. Asante Jackie. Musyai wa Mutongo ni muvea muno nundu wa ibinda ila twithitwe mwe ni tawa Bishop Benjamin Mala ni thwana JGC ni nyamwambililia wa ministry su na tuna makanisa kila bandu Kenya kwa ubala wethiana na JGC withaona Bishop Mala lakini headquarter bala ni ba Mulolongo uko Mulolongo akakulia Bishop Mala ona mundu wa boda boda ni ukwete ni kwikwatisia kita wa Kisimisi Kiseo
na mwaka museo na asandi nundu wa kwenda kutwithukisya na mautawala tunena na munoni ngai utunenga ni kana tunena ni nenyu nde ina utuboya ni kana twitha na iliko itono mutethia ani kana tutonde kunena ni Jackie peke wathukanyo cha Kusyaa na Kueya no mundi twethwa tiona jaji muna wekeiye kana itabisia kana kangi ka miaka 16 na nundu koti ni na ino sakana ikaikwoba kaka mundu lume nundu ikaskati weni asia imakelitu koti ya sia yethi amaneke tobukania eli lakini kubukanya meli maneka kindu cha wana kou serikali jitu yona kana ni bethwe na muya utonda kusisia iuluwa kiko cha wanani na kiko cha uimani ni kana koti yethe itono bathukania na jube pe nibo ngone na ndienda kwasya kana be Kusyaa na be Kueya nundu uwasya kana ndena ndeto sia Kueya ekakonja na kutia na musiai na beangina mumasya ni kana withie mundu ni wamanyika kana nutonyosya ndakese itwa ngungu kana ndakese itwa siitwa ingi ni kana onyandu kana nye mwituangania no nisyae nangi masya nundu alangi ni manasyiie ni kana twikanike kana twasoma na kana ni wasyiie kwa Kusyaa ni kutona kuka kwanzia sia kila muthemba nangi masya kindu tasoma jeta unwanted pregnancies ukona mundu aitaba akashtukia akethia nusia iye akamboba telemela kwanza isi akatelema akana katelema kethia onde matelema nilwe buonde ona akulwa kana kani ka unito kulya inye tita kakwa nundu tito kuelewa kana nune kiara tito kuelewa kana nuna asia iye lakini pe kula Kusyaa na kwegwa we musyae nibo boka kose binda ya nini bangite nisyae na ini bangite mwano ni mwe either enethe kana tenethe kwasya enethe ni kwasya kana mwe mume muyikalania na tenethe ni kwasya kana nuba imwana uka tenethe ona ethwa mundu akwatwa mundu anduka kuya ndwe maithia no eonethe kwa ukindu kila ki muhimu muno pyu ni kwamba kumanya iuluwa mwana mwele nundu no lazima uyete kana iuluwa nthi withe wisi undu ukaya na wikae hata na kila musia iwekiliko ni withe aesi siana sia kwelanga sia ngete kila ikinyile laini muna kwa ube Kusyaa na be Kueya. Madam Phoebe nyendi kulia yu bishop ni kula sia nundu we andu metawa maanti na maango kila binda wenuka Christmas ukatoa wende maana nukwela na bishop ani na kindu kiseo muno asia nongina wendo wibangi dukeso telemosi isia umwana akaya wikaya tutona tabia ando na sei na family members maitu kila mwezi wa mwaka please eka upush mwana bishop nundu buni bona kwata nongina mundu endwe ready tayarishite kukwata mwana andwa wenuka Christmas kile binda ukatoa nende mwana iba ni mwatwanie lakini mwina mwana maitina mampushite na maybe maikuelewa hii mwenda kuiyumbania twendo tabia maandi ya maitu na maango mende wana kimbelembele hata Asante Jackie nundwa mwana osu na osu nundu utuma ona yutu nenu pesa na stay nuka nundu no we nuka bandu ba kethwa ukulyo keno kende ukasia ende ukatwa wende ni wandi ndo kwata mwisukuwa ni kwenda muona tawe bandu mandikire no ngina kaza nundu na Biblia la bishop wele asendo ase kanandu no ngina matwa na masiae nundu ayo usunu wathima kuma kwa Ngai na mundu satwa ene tumi ingi ili itatuma oteku nundu kindu chambe mwana etawe ni Ngai so mundu usu embithe ni watwana
kindu cha mbendo na kwitha aimantha mwana ukethia ndana akwatikana kana undu tukwaza nundu wa kwiyumbania ukethia musi family su ndi ready kwikia mwana ndini wa mutwana wo nundu wa maybe maundu la mande no betio you maybe nundu wa kiwia kana nundu wa kwitha uteba kubi kana ketha mundu ucio atekwiwa nesa no ketha mundu ucio kabisa health yake ndio mwetikilia kwikata kusyaa na nengi na mama akwa no mekale imwe so yethe mundu acio ni motuma na kuweba uikolia kwani uko anyenda wasi athelebu siamina siana nundu ne wasia wa miaka ni abikele 3 na mundu ucio ambia kwenda frustratika na tetha mundu ucio no kwitha ni matwana na kinmalia na atili maybe ibinda yitu ya kwibania yinanite kwina mauntu nena kwika mwana twoka nitukwenda kumonenga maisha fulani ona twina nyumba nundu mwana kana double expense na ndogane esani yake mwa usini wathi twata biswe so yethe maundu acio yeka weka masabu asima nukwenda maybe we na loan nukwenda kumina kana wolange wethe ni wa stabilize nake mundu ngenda ku push maisha asimikalemo kwa ala twenu kamose ni kana mwana osu oka wethe ne binda ya kumwea no ngina omubange kusyaa kana kusyawa kwa say auntie uncle ona asei maitwe kusyaa ona twoka ekai utusukumia bau ekai twikale binda yitu twiyumbanie ni kana mwana usioka ndikakutie atwike ni wako akwikata wa Kueya ni kana ni anisiala maandiko ma Biblia ma manise mwana nzela wele kwenda nayo ona kwenda kaikata ndakamitie nundu na asiana na otia ndina kuna uya wako Madam Phoebe ni wanena ugo kweli bishop ni wanena ugo Musyai na Mwei na indi wisya ugelite kuyumbani hata Dr. Jimmy be kauke ketwa ni bishop wisya witelema unwanted pregnancies because I think hiyo kiuni kitumi kimwe cha mathina la twinamo kusya utebangite ni chao keta muno kusya ku mundu uyu kwa kutelema wisya witelema nindi bai mwana okadikana ndunathio katwa matunda motini nukoelewa na ndine silaba kubi na kuna achu wakwata nioma COVID ati ninaambia achu na kwa yeye ona ndisi wakwa Jimmy wathe kama ona ndisi wakwa no ngitha wendo wina mubango lakini ibika bandu kesethia andu matelemie nitawite uteisi ncha ukwika ni chao kikosi ya kindu kina nenda undabia ile to break nikenda twende undabia causes of unwanted pregnancies kila kieta pregnancy itekwendeka nundu ingi museni wo wende ya kuosa moyo su ingi muitwa na mwana no kana mwana yeye mwana tabisho pondo wasia asante Jacqueline ndiambia ni Mrs. ya Mutongo ningu wish Merry Christmas la yokete wikino ni chao kila kituma twetha na unwanted pregnancies kindu cha mbetwa letwa mana kana oneithi ala twi kwa ndoa siana tukwata tutese ona mitwanoni ukwata mongata siana matesi ndenda utuku munano no yamuka kwa jazi ya utuku nitusobye mwana eyo kau ko on an bishop ngwetikana na kwake unu mbango wangai unu mbango wangai na saingi ngai no seleasia kana kaite point ya keli ni kwithwa umundi na nenda onena kwizila kwa research umundi twisika na sindu maundu maingi kana kindu kila kisikie kwa reproductive health ndawa ile kwetu kunjwa moyo muno nino ya after pill niki ndiko ndawa mwere lakini pitu
niyo itukite iteto muno iteto muno kuliko condoms. Nundu condoms nuitumia kwa kuzovia Kusyaa na ukimwi na mau yangi. Generation ino eyukia ukimwi, eyukia mawau, lakini yukia chao kukwata mimba. Kuitaba. Na ipitu menya ila meketa kaza ikazoela chao ila pitu yu daweno ngweta ni itumikite muno kuliko condom. Na ndu na kitumi chake ndu tukwenda chao ibu. Na yu aya maitwa maya ndawa izu maya baka i system izo ya ndawa izu oyoko imenywa na menywa oyona tokiata si monto madhelile after 1 month oyaze ula won tunaona. Dr. Jimmy nituosioka nundu wane na kindu ke muhimu muno ndawa hii ando meonywa mamwika kusia kuitaba mekea kuitaba muno kukila mawau lakini pe kuitaba pe mawau na bendi kukuwea mwana usini muiyo utanenga mundu ungi na uwau no twaya ndakitali kanokwe chiko thoku no nginya tumatavio uko winywa ndawa isu yananga uyisethia ndukasia twisioka Musia Mutongo TV ntunenanya yulu muno yulu wa Kusyaa na Kueya njo chao. Namba yitu ya SMS ni ili 39115. Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official na Instagram ni Mutongo TV. Nitumwendeleni tusiokete.